Hello, group chung kwa te chi bai vek ole hei wal fenani a har khop maya chung rel tak taka a chiat na kha kan sai do na group danga po e forward kwa le mo copy facebook lo ni se thome hei hela hian chung rel lut tu ka khanin e RH150 minus 150 C1A 250 volt P12 helai mi te hi ate thama a fia vak lo mai thea han record na hi a camera hi a bal ve to ti mai ang a eng lo lai hi a mai a camera lens te hi a lo fai to vak lo ti hian tin record hi thiam ngai khop me te han ti che de ulek te na phele vek zela te hian ti khonin kan sei to thua number kha chu hei chung rel tu ka hen an phum ru ni kho in vek tup mai ni well fan kha chung rel em mai a khan an mitam takina an pai top na te an beidon na khania hemi adar akoila hemi chen ni hi an chui chuak lo fo thin ani ai phel vek ngai zam uluk lut tuk chung rel a khan ani chu kha phel khak zela multimeter mena tong kop khan ti khan chui chu thei ani a kha thuruk ve de ule kan hi he fuse an da na kha chung rel box ya langsaran da mi lo ni hei ti khona fia ta e RH ti khu 150-1 150 centigrade to kha 1A khu ni 250 volt P12 sei man mo boka ti khan kan han record ani at helai kha khriat nge tur hei fan ho a chuan an thukru thin thil dang danga rice cooker ate po khan an thukru thoni englo lai khan insulator an vuwa khami chunga te khan an da de tam takin an thelo multimeter ne na khate chuya akal lo na lai kha hon thlak zel ngai hi poitin ka hong thlap vek ka hi hela mi chu khana ngai lo helai he a hrui ran lu na lai khami kha a chui thei vek ani ti kha kan han sei lokani a sei tur tam tak ma se na ka nga ka man mo kan du to po tang kha thuruk te ka han phorlan chu ni a